Abahanga mu bya siyansi bo mu Bushinwa bamaze igihe bashyiraho imihati ngo babone umuti utuma umuntu adapfa. Bigeze kujya batanga amakuru ku birebana n'aho ubwo bushakashatsi bugeze, ariko mu myaka yakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose iki gitekerezo cyakomeje kuba ibanga rikomeye mu bushakashatsi muri siyansi mu Bushinwa, ariko mu minsi ishize ibanga ryaramenetse batabishaka. Ubu Ubushinwa ni igihugu cya mbere mu bihugu bifite ubukungu buhagaze neza ku isi, kiri mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye ku isi, kandi kikaba icya mbere mu bihugu bifite abaturage benshi, ariko kikaba igihugu kitabanye neza mu by'umutekano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ubu gicuditse bikomeye n'umwanzi wa Amerika ari w'Uburusiya ku isonga, hagakurikiraho Korea ya Ruguru. Ikaze muri iki kiganiro, niba uri mushya kuri ishano, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Kora like niba ukunze ibyo dukora, maze ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa ikibazo. Dore uko byagenze ngo hamenyekane ko Uburusiya n'Ubushinwa biri mu mushinga mugari wo kongerera abantu imyaka yo kubaho no kubaho ubuzima budapfa. Mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 uyu mwaka 2025, Ubushinwa bwakoresheje akarasisi ka gisirikare mu murwa mukuru Beijing w'Ubushinwa. Mu mateka bamuritse ibyagezweho mu gukora intwaro zikomeye, kandi muri ibyo birori batumyemo abakuru b'ibihugu by'inshuti mu bya gisirikare nk'Uburusiya. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, igihe barimo baganira bazi ko nta muntu bumva, baje kumvirizwa baganira ku gusimbuza ingingo z'umubiri transplantation nk'uburyo bwo gutuma umuntu aramba muri gahunda yo kuvanaho urupfu, ubwo baganiraga uruhande rwa karasisi mu murwa mukuru Beijing w'Ubushinwa. Ibyo byamenyekanye kubera ko indangururamajwi yabafasha amajwi batabizi, igihe Xi Jinping na Putin baganiraga ku gusimbuza ingingo z'umubiri transplantation no kudapfa. Iyi ni inkuru yatangajwe ku wa 4 Nzeri 2025 na Radio BBC y'Abongereza. Abahanga mu bya siyansi bo mu Bushinwa mu ibanga rikomeye bamaze igihe bashyiraho imihati ngo babone umuti utuma umuntu adapfa. Ese Uburusiya n'Ubushinwa ibyo bihugu byaba byaramaze kugera kuri uwo muti cyangwa bifite icyizere cyo kuwugeraho vuba? Abahanga mu bya siyansi ntibemera impamvu abantu basaza kandi bagapfa. Ibi babishingira ku kuba uturemangingo fatizo twacu dushobora guhora twihindura dushya buri gihe ku buryo twagombye kubaho iteka. Igitabo cyanditswe n'abashakashatsi muri siyanse bo mu Bushinwa cyitwa Hojun Soshikigaku cyangwa ubumenyi bwihariye ku byerekeye uturemangingo fatizo tw'umubiri, kivuga ko isano riri hagati yo kuramba kw'akaremangingo fatizo n'igihe umuntu amara maze agapfa ari iyobera rikomeye. Kuva kera Abashinwa bagiye bifuza kubaho igihe kirekire, ndetse bagiye banagerageza gushaka uburyo bagera ku kudapfa. Kuva mu kinyejana cya 4 mbere igihe cyacu, Abashinwa bakomeye bagiye bita cyane ku miti yatekerezwagaho ko ishobora gufasha abantu kugera ku kudapfa. Abami bamwe na bamwe b'Abashinwa bo mu myaka yakurikiyeho bagiye bagerageza gufata kuri iyo miti yabonwaga nkaho yashoboraga gutuma ubuzima buramba, yakorwaga muri mercure nyamara bagapfa. Imihati yo gushaka ubuzima bw'iteka binyuriye kuri siyanse yatumye abashakashatsi bo mu Bushinwa bagerageza gukora ibinini bituma umuntu adapfa bakoresheje ubuhanga bwa siyanse. Abahanga mu bya siyanse ba kera mu Bushinwa bo mu idini ya Tao babonaga ko ubuzima bubaho ari uko imbaraga zitandukanye za yin na yang, ni ukuvuga imbaraga y'ingabo n'iy'ingore zihuye. Bityo bavangaga ubutare bwitwa plombe bwijimye cyangwa yin n'ubwitwa mercure irabagirana cyangwa yang, bakabikora batekereza ko bari kuvanamo ikinini cyatuma umuntu adapfa. Inkuru natangiye mbabwira ukuntu Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bumvirijwe baganira ku gusimbuza ingingo z'umubiri nk'uburyo bwo gutuma umuntu aramba, ubwo baganiraga iruhande rwa karasisi ka gisirikare mu murwa mukuru Beijing w'Ubushinwa. Yibukije abantu byinshi ku mateka y'abahanga mu bya siyanse b'Abashinwa ko mu myaka myinshi bagiye bagaragaza imihati yabo mu gushaka umuti wo kuvanaho urupfu. Muri icyo kiganiro cyumvirijwe, Putin yumvikanye avuga ko ubuzima bw'iteka ryose bushobora kugerwaho binyuze mu guhanga udushya two mu ikoranabuhanga mu binyabuzima, nk'uko bikuye mu busemuzi bw'amagambo yabo yafashwe n'indangururamajwi yari kubifunze mu gihe barimo baganira ukwabo. Mu buryo butunguranye, ibyo bavugaga byumvikanye kuri televiziyo y'Ubushinwa. Uwo muhango urimo kuba live, ubwo abategetsi bombi hamwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bari barimo bagenda n'amaguru mu rubuga ruzwi cyane mu mateka rwa Tiananmen Square rwo mu Bushinwa. Nibwo bagize ngo ntawe ubumva maze bivugira utwabo. Nubwo bari bazi ko ntawe ubumva, ariko mu buryo butari bwitezwe, indangururamajwi zari hafi aho zari zifunguye, maze ibyo bitaga ibanga rikomeye rijya ku karubanda. Xi Jinping umaze imyaka 13 ku butegetsi, naho Putin umaze imyaka 25 ku butegetsi, nta numwe muri bo uragaragaza ko ateganya kuva ku butegetsi vuba. Bombi uko ari batatu, Perezida wa Korea ya Ruguru, Perezida w'Uburusiya na Perezida w'Ubushinwa, bari kumwe bonyine. Perezida w'Ubushinwa niwe wumvikanye avuga ko yakoresheje ibyo birori byiswe umunsi w'insinzi mu kugaragaza ikindi cyerekezo cy'imitegekere y'isi mu gihe cy'ejo hazaza. Kuri we urupfu ntirurimo, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntigomba gukomeza kwigira umupolisi w'isi. Kuri uwo munsi Ubushinwa bwibukaga isabukuru y'imyaka 80 ishize habayeho insinzi y'Ubushinwa mu mateka ya kabiri n'Ubuyapani n'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi.
ariko icyo kiganiro cyihariye cyabo cyumvikanishaga ko abo bategetsi bareba aharenze urwego rw'ubukungu n'urwego rwa politike gusa. Bifuza kubaho iteka, gukomeza kuyobora ibihugu byabo nk'abantu batazigera bapfa, kandi uzakenera uyu muti bazawuhenda, kandi umuntu wa mbere uzifuza kuwugura ni perezida w'igihugu gikeba, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi Ubushinwa bubitakazaho igihe n'amafaranga mu rwego rwo kuzamura ijwi mu guhatanira kuba igihangange mu bya politike, igisirikare, ubukungu n'ikoranabuhanga. Ako karasisi ka gisirikare niko kagaragaje ku nshuro ya mbere umutegetsi w'Ubushinwa, uw'Uburusiya n'uwa Korea ya ruguru bahagaze bari kumwe mu ruhame. Ibyabonwe na bamwe nk'ubutumwa bahaye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Uburayi na Amerika, ko bunze ubumwe kandi ko ibyo bihugu bigomba kwirinda kubegera no kubashotora. Putin ageze mu gihugu cye yabwiye ibiro ntaramakuru TASS bya leta y'Uburusiya ati ubuvuzi ndetse n'ibijyanye no kubaga basimbuza ingingo butuma inyoko umuntu yizera ko ubuzima bushobora kumara igihe kirekire cyane kurusha uko bimeze uyu munsi. Mu by'ukuri se Uburusiya n'Ubushinwa bari mu rugendo rwo gushyira hanze umuti ushobora gutuma abantu baramba kurushaho? Mu gihe Ubushinwa n'Uburusiya bari gukora ibi, Perezida wa Amerika Donald Trump yaramaze iminsi ashinje Perezida Xi Jinping gucura umugambi wo kugirira nabi Amerika afatanije n'abategetsi b'Uburusiya n'aba Korea ya ruguru. Uku guhurira hamwe kwa bategetsi batatu ni ingingo yumvikanisha umwuka wo guhabura Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kwerekana ubufatanye mpuzamahanga mu gukumira imbaraga za politiki y'ibihugu by'iburengerazuba bw'isi. Mutaripfana Donald Trump mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social, Trump yahise yandika ati nyaboneka muntahirize cyane Vladimir Putin na Kim Jong Un mu gihe bacura umugambi wo kugirira nabi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo utekereza kuri ubushakashatsi bw'Ubushinwa bumaze imyaka n'imyaniko barimo bashakisha umuti uzatuma abantu batongera gupfa? Byandike muri comment. Hari icyo bigutwaye se gukora subscribe? Kenshi twibanda ku bushakashatsi bugezweho muri siyanse, ikoranabuhanga, amateka n'izindi nkuru zishishikaje. Kora like niba ukunze iki kiganiro, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha.